ما يجيب شو بيجرو يروني كذا كذا مسجد كذي جماعة سلام سكسيكا نقول ما يسجد بدل سكاب يسجد سنونا كم جماعة كم يرو سافيا سوي سجد هنتين نفسياتي كميني مسلا تجربة خروج مع الجن وسوسات وشيطان أنا مسلا تجربة إن ربي قاس موسى كان سكسيني كذا نمتي بيرو ربنا आने के बाद अंतिम के बाद ध्यान में पांचवा सिपामुनिना सिपामुगा जनता की यो कैसा तो बाकी जान समझ जाएंगे वो कैसा वो हद के लिए तैयार किया गजारी जी अगर नी छोट बचे जे रबी ने राके वर अगर यो जला धर्म शिकार का यो अल्लाह के जे को मो किया के अमावनी दुरस में सुनजू Hakim berkata, sifat mu'minah sekian mutan, wala salat sebaik daun. Jamaah berai betul, wala jemaah betul, wala sakin matriya terhidapnya. Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Idza ra'aytum ar-rajula ya'tadu al-masajid, fashhadu lahu bil-iman." Nanti cara orang masjid ada betul ditanjakan, nampun iman Rasulullah alaihi salatu ada in tukuru adillah yakun ma'ana sana iman kala tunsalan kajelama yo ada orang tukur ada orang yang mana kita tidak suka merah masjid ni sama lagi yang kain dulu nurapan dulu subhanallah Rasulullah alaihi salatu wassalam صلى المربين في الجنة نم صلاة قبل ما يكت جنة ربي سيناج صلاة صبحي في صلاة عصري صلاة صبحي مرتكب مسجد نمكا ينجرون وتسجر صفات من آجة چھوٹ گئی حقن میں ما يوتا تجمرني يوتا ما تفن كتير گئی يوم مسجد نام نورا aku saya mengatakan, yang ini di negeri Tawar Rabbi Munititi, ejaba sebenarnya berbalik yang Rasulullah alaihi salatu wasallam kerana tidak ada ejaba berbalik di dunia, akan kerana salat. Kalau bukan dia yang kisah ejaba tidak di salat, yo salat kerana ejaba kami orang bersilat bisa, yo salat kerana ejaba kami orang pusing pusing. Sinjak tu sinjak, salat itu. Boleh hari juga cuma di salat. Masjid kita, jangan bukan dia tu masjid mungkin sama orang ni. Masjid yang sering. Sifat mu'minah kisah orang salat terabun. Nam salat terabun iman ada. Nam salat itu tundur ada. Nam salat itu orang berfika. Nam salat itu tauhid ada. Man salat
كل سنة من تعزم عليه هذه فارسة ورسالة العالمون جرب فارس كنجر كبير وكجميعك ورجمائك ورسل في رجلات وركسرات مع ناصر كيف سجلها يا سيدي أمام ربي وعن ربي أذكر سورة بقرة بنانا الهلام كيف سجلها سكال كيف سجلها ورسالة العالم ورسول دين جميعا سلام كيف سجلها masih belum di beberapa lalu orang dia tahu apa kini dia tahu ulama di surah Al-Baqarah ini yang makasih kepada adil di surah Al-Baqarah zaman Rasulullah alaihi wasallam nabi itu masjidnya Al-Baqarah nya Ubay bin Ka'ab berkata ya kita manikan yang Al-Baqarah Rasulullah masjid api apa kita petikan ke yoga mo sahabe wa ibadatte erosan tidare wa wajib yenani bod usuman ni ko mare jamaati alaihi salatu wassalam wa ikyo hidame dine wa ikatala de jalla tu yenna sahabe bidan ulul jamaati ba mo tiduna dikate mujahid fal agare jamaati na alaihi salatu wassalam wa amaika Amin.
الآخرة دي جدا مزيد سنة